Halleluja. Амин. Слава, хвала, час Богу, драги пријатели, народи Божи, кои смо вечерас овде сви заеднички, да славимо, хвалимо нашeg Бога кој на небесима. Халелуја, амин. Добродошли на проучување речи Божи вечерас. Драги пријатели, велика е Божја милост, славимо, хвалимо затоа нашeg. Надам да се за интернет, не е страшно. Вечер, благослов Божи, Бог са нама и ово вече. Вечерас ćemo проучати тему Дан Бога Јехове, субота, кои су створена Негова заборавила. Дан Бога Јехове, која су субота, која су Негова створена заборавила. Слушаме едну песну док се будемо скупljali. На бугарски јазик. Вдигни днес очи ти към Христос, довери се ти и вярвай му без страх. Той знае всичко. Халелуја, добродошли, драги пријатели. Ръката му ще те благослови. Амин. Халелуја. Във всяка болка, във всеки ден. Слава, Халелуја. Благослов Божи, добродошла Катица. слава, алелуя на Исуса от Назарет. Амин. Слава, алелуя, слава, алелуя, слава, алелуя на Исуса от Назарет. Чувствам, че си тук. Чувствам те, Исусе. Тишината Халелуя. гори. Присъствието ти ме покрива. Слава, халелуја. Слава, халелуја. Слава, Халелуја на Исуса. от Назарет. Даниел, Мак Божи, старешно Емилио, добродошли, благослов Божи. Ради Бушком, Зука, Сесил Корни, благослов Божи, добродошли. Вечерас проучаваме тему, која носи наслов Дан Бога Јехове, субота, која су Негова створена заборавили. Помазвай ме Дан Бога Јехове, субота, која су Негова створена заборавили. Халелуја. Ти си тук. Ти си тук. Живият Бог си ти. Халелуја. Слава, Халелуја. слава, алелуя на Исуса от Назарет. Халелуја. Алелуя, слава, алелуја, слава, алелуја, слава, алелуя. Прекини се ме. Окей, уреди. Моменто мори, Левен Шимос, добродошъл, брате. Благослов Божи, еви. Чувствам, че си тук. Помазвай днес сърцето ми. Вдигни днес очи. Надам се да разумете бугарски. Христос, довери се ти и вярвай му без страх. Той знае всичко за живота ти. Ръката му ще те благослови. Халелуја. Ти не си сам, той е до теб. Във всяка болка, във всеки ден. Слава, алелуя,
Слава, халелуја. Слава, алелуја. Слава, алелуја на Исуса. Назарет. Слава, алелуја. Слава, алелуја. Слава, алелуја на Исуса от Назарет. Брат Вели, nismo studirali bugarski jezik. Па сад, важно разумemo нещо, не? Добро, ми македонци разумемо више, 90%, може више, 90%. Слава, алелуја. Слава, алелуја. Слава, алелуја на Исуса от Назарет. Сърцето ми помазва и душата ми изцели. Сърцето ми помазва и душата ми изцели. Помазвай ме сега, изцелявай ме сега. Ти си тук, ти си тук. Живият Бог си. Баки, кај таси, благослов Божи, поздрав за твог оца. Слава, халелуја. Слава, алелуја. Слава, алелуја. Слава, алелуја на Исуса от Назарет. Слава, алелуја. Слава, алелуја. Слава, алелуја на Исуса. Есма Никлич, благослов Божи, Бобан Моника, добродошли, благослов Божи, халелуја, амин. Ево, слушали сме едно дивно песно, а сада да славимо Бога са молитвом, молимо се сви заеднички за Бога. Отче наш кој си на небесима, у име Исуса Христа и овече те славимо, хвалимо Боже велики. Створители нас, благослови нас вечера да получаваме ову тему и да те славимо, фалимо тиме што смо ти захвални у молитвама Боже. Молимо те за сестру Драгицу Кнежевич, која ето джаво е напал са тим страшном болестом рак, да ја исцелиш у крви Христа Исуса. Изли твој крв на нив Исусе Христе, исцели нашу сестру. Господе, и сестра Силвија има велики проблеми. Джаво е напал, обседнуе времено на време и има велики неприлики. Зато благослови и нив исцели у крви Христа, Отче небески, испуни Духом Светом и узми твои руки. Молимо те за све потреби наш. Сигурно сваки има некој проблем, неку потребу, неку болест, нешто што нас мучи, нешто што треба да се ослободиме од тога, нешто што нас пречува да уđemo у Твое царство. Ослободи нас свих тих трнова, свих тих напада сатана и благослови нас у Исусу да будеме слободни у крви Христа Исуса, јагната Твога и Божега нашега. Благослови нас, Отче небески. Води нас вечерас да те славимо, фалимо, да получаваме Твоја реч. Халелуја. Амин. У име Исуса Христа смо ти захвални, Боже небески. Амин. Халелуја. Хвала, слава, час Богу, драги пријатели. Ево ти е Јосип и Шериф Музафер. Благослов Божи, добро дошли. Драги пријатели, вечерас получаваме тему која носи наслов, значи Дан Бога Јехове, субота кои су Негова створена заборавили. Дан Бога Јехове, субота која су Негова створена заборавили. Драги мои пријатели, народе Божи, надам се да можемо прочитате овој стих, окей, добре. Ајде да прочитамо, значи, прва Мојсева, друга глава, од 2 до 3. Значи, при самом стварену, кога се завршило, значи, стварење Боже, Бог е 6 дана стварал. Све е створио и онда 7 дан био е довршио Бог дело свое што га створи. Он почино 7 дан од свега дела свога што га е Бог створио. Халелуја. И слушајте сада 3 стих. И благослови Бог 7 дан и прогласи га светим. Или, у другим превода, посветил га е. Јер тај дан почино од свега дела свега што га е био
stvorio i učinio. Евтимче Димитровски, добро дојде, благослов Божи. Народе Божи, читали смо, прва Мојсиева, на самом почетку, прва страница Библије, друга глава од 2 до 3 стих, где имамо извештај о 7 дану, односно о суботном дану, дан Бога Јехове. 7 дан био е довршил Бог дело свое што го створи, он почину 7 дан од свега дела свога што го е био створил, и благослови Бог 7 дан и прогласи га светим. Халелуја, драги мои пријатели, Јозеф, добродошол, брате, благослов Божи. Народе Божи, народе Божи, има ли шале, има ли место за шале и за занемарливост у вези први книги Мојсиева, друга глава, од 1 до 3 стих да кажем. Бог благослови и Бог посвети 7 дан. А што Бог благослови и Бог посвети, може ли да се укине, може ли да нестане, може ли да престане благослов Боже, може ли да престане светост кој Бог посветил нешто, нечему, ко суботни дан, халелуја. Пријатели мои, нажалост данас живимо према извештај статистика негде околу 9 милиарди луѓе. 9 милиарди луѓе. Колико процената, колико милиона, колико милиарди луѓе знају уопште о светости 7 дана, субота, шабат на еврејски, не? Колико луѓе знају да е Бог благословил, посветил 7 дан и ставил го у 4 заповести од 10 светих заповести негових. Имамо закон Божи, закон морала, закон одговорности, Божја волја изразена преку 10 светих заповести и 4-та заповест е сети се дан од одмор да го светкуваш суботу. Питам се, стварно се питам, можда сте се ви нека запитали, ви кои знате за суботу, да е благословена и посвечена, да е свет дан од Бога Јахвеја, колико од процената од човечанства зна уопште од 4-тој заповести, колико процената човечанства зна уопште шта е субота и зашто е субота дана, да е уопште дал Бог суботу. Рече вам још едно ствар. Мислим да веćina вас знате да сам ја проучил Куран веќе 2 пута, значи од А до почетка до крај студирал го 2 пута. Најмене на 6 места, значи најмене на 6 или 7 места, ајде нека буди 5, најмене на 5 места у Курану е наложена субота. Чак на едно место каже сура број 2, Ал-Бекаре, 65 стих или ајет на нихвом, сура 2, значи 65, они кои не буду светкували суботу, из раја, из дженета, биче избачени као мајмуни. И онда ја дајам то людима, кои тврде да се муслимани, кои се у исламу, кои има исламско верување, да прочиту и да виде шта Бог каже о суботи, да е субота благословена, посвечена, да е субота, значи дан кој треба да се слави Јахве Бог. И онда они кажу, па да, као и христијани, па тоа е дато јевреима, тоа не е дато за нама данас. И ја их онда питам, добро, Куран за кога е дат? Па каже за све народи, за све нации, окей? Оно што пишу нема за кога оđe за све. Па значи, зашто онда не држите суботу? Зашто онда не светкувате Богу суботом, кад треба? Ми треба сваки дан да го светкувам, наравно, халелуја. Али субота е еден посебен дан кој е Бог одвоил за себе. 6 дана каже ради, а 7 дан посвечуј га Јахви Богослови. Бог е дал 6 дана да уживамо за наш живот, да радимо за нас, да зараđujemo, да обезбедимо шта треба, да трчимо за наше потребе, било да е то посол, било то да е зарада, било то да е трговија, било то да е администрација, не знам шта. Али субота е дан кој треба да посветимо Богу, да будемо са ним, да го славимо, да го фалимо, да будемо са фамилијом, да будемо едноставно оно што е Бог одредил својом светом волјом, драги пријатели мои. Народе Божи, не заборете едно ствар. Субота, 7 дан субота, дан Јехве Бога, е дан за заедницу sa Богом и заедница породице и заедница фамилија. Милена Казаковиќ, благослов Божи, добродошол.
Значи, ако се некој пита, зашто е Бог уопште до дан да се одморимо, дан да го славимо, дан да посвечен дан, свет дан е затоа што е Бог рекол, а благословен затоа што е таа заедница со Богом и заедница у фамилијама. Ја овај бане сварно е изгублен, не знам šta да радим. Он ми звони, чекайте, звони у некој групу, чекайте да исклучим овај звучник, сад нека звони колко оче. Драги мои пријатели, народе Божи, значи, седми дан, субота, е дан Бог, Јехова Бога, и тој е дан да имамо заедница со Богом и заедница породици и фамилија. Муслимани не читају Коран, тако е, нажалост, Јосип више читају нихови хадисе и тесвири, не знам šta, и затоа иду ван и затоа имају, не знам Коран šta пише, право е човек. Люди мои, субота кад дојде, значи како иде субота? Субота почине у петак увече. Jer biblijsko započinjanje računanje vremena nije kao ovo što imamo mi u svakodnevnom životu u našem sistemu, podržavamo. Biblijski, znači Bog koji je dao vreme je od zalaska sunca do zalaska sunca. Znači, na primjer, subota počine zalaskom sunca u 21 sat ovde u zapadnoj Evropi, doli u Jugoslaviji je malo kraće, negdje oko 20 počine ili 19:30. I traje do sutradan uveče u subotu u 21 čas ili 21:15, zavisi kako gde. Sada, Галја Чаламова, добродошла, благослов Божи. И не само субота, сваки дан, значи и радни данови, рачунају се, значи, од заласка сунца до заласка сунца. А не направили, Ватикан е то направил, значи, ватикански убице, ватикански демонизирани робови сатане, су направили ново време, контра Бога. Сеќате се у Данило што каже да ќе папство променити времена. И успео, например. Уместо да рачунamo ми време од заласка сунца до заласка сунца, ми рачунamo време у поноќ 12, значи 00:40 и онда почне као 01 и тако дали. То не е правилно. Значи, правилно рачунање времена е од заласка сунца до заласка сунца. Сетите се кад читате Библију и каже овие отишли у 3 сат, у 5 сат. Дали разумете? Значи, не парира са нашим рачунањем времена. Jer biblijsko računanje vremena je sasvim drugo. Ok, nije strašno, važno da je Bog sačuvao sedmični ciklus kroz hiljade godina. Da li je tako ili ne? 1798. godine, znači krajem 18. veka, početkom 19. Francuska revolucija, znate, Napoleon Bonaparte, srušili sve, uveli ateizam, znači Francuska je bila prva država koja je uvela ateizam kao religija ili kao neverovanje, kako hoćemo to sad razmatrati, ne znam kako to gleda. I sada šta se dešava? Uveli su kontra, znači, Božeg vremena računa, znači oni kažu da Bog ne postoji, da Biblija je lažna knjiga. Sad mi ćemo stvoriti jedan novi sedmični ciklus. Radna sedmica će biti 10 dana, nema više sedmica nego desetica. 10 radnih dana i 11. i 12. dan ćemo odmarati. Znači da bude kontra religiji, kontra verovanju Bogu, da nešto bude sasvim van Boga. Uradili su to, uveli kao državni zakon, nije prošlo nekoliko meseca. Da li 5 ili 6 meseca, ajde neka bude godinu dana, koji nisu počeli da crkavaju, ljudi su počeli da umiraju, niko nije mogao da izdrži to tempo 10 plus 2, znači da bude vikend 2 dana, 10 da budu radni, i ponovo su vratili zakon, sedmodnevni ciklus koji je Bog uspostavio. 6 dana radi, 7 odmoraj. Ok, mi imamo 2 dana vikenda, to je još bolje. Когато имаше време да зовеш брат, вели, ќе пробам, важи. Јосип каже, тако е, сад се другаче рачуна, да папци су све забравили за окренали. Тако е, брате мои. Сестра каже, евреи данас почину дан у 6 сати и завршaju у 8. Тако е, сестро. Браќо ми, сестро ми, народе Божи. Дали сте се запитали, значи, откуд рачунање времена од неделе до субота или, како што сада званешно иде, од понеделка до субота? Зашто не, например, 8 дана или 6 дана или 9 дана да буде еден циклус, значи, као овај што имамо седмични? Па из Библија, драги ми. И Светога писма. Тоа што е Бог рекол, така и остало. И нико не може променити. Павство се труди. Сатана се труди.
Труди се, значи, ови политичари кои се под управом Сатане да то промени, али Бог не дае, браќа мои сестри, халелуја, не мог да промени седмични циклус, jer to Bog uspostavio taj zakon, halleluja. 7 dana ima i nema 8 dan, 9, nego 7 dana. Halleluja. Sada, dragi moji prijatelji, idemo dalje sa našim proučavanjem. Čitamo, znači, druga Mojsijeva, 20. glava od 8 do 11. Tu su 10 zapovesti, ako niste znali, znači u drugoj Mojsijevi, 20. glava, to su 10 zapovesti. Sada čitamo samo 1/4 zapovest. Znači, večeras proučavamo o suboti, dan Boga Jahveja. Druga Mojsijeva, 20. glava, 8 do 11 stih. Zapazite dobro sada šta kaže u zapovest, kako počinje. Seti se da svetkuješ dan subotni. Seti se da svetkuješ dan subotni. 6 dana radi, obavljaš svoj posao, 7. dan je subota. Počina kome? Jahvi, Bogu tvojemu. Pazite, ne Jevrejima, ne Izraelu. Nije subota jevrejska, nije subota izraelska, nije subota Starog Zaveta. 7. dan je subota, počina kome posvećena? Znači, Jahvi, Bogu tvojemu. Znači, subota je posvećena Jahvi, dragi moji, kad ti držiš subotu, a ne Izraelu ili Avramu ili ne znam šta. Tada nikakva posla nemoj raditi ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni tvoj sluga, sluškina, živina, došlak, stranac, gost. Taj Jahve je 6 dana stvarao nebo i zemlju i more i sve što u njima, a 7. dana počinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotni. Halelujah. Slušate li ovo, dragi moji? Čitate li ovo? Jahve je posvetio i blagoslovio dan subotni. Šta kaže? Subota je posvećena kao odmor Jahvi, Bogu tvojemu. Zbog toga treba da se odmoriš. Zbog toga treba da ideš u hram Božji, da ga slaviš, da se klanjaš Bogu. Zbog toga treba subotom da skupiš familiju, da zajedno pevate o Bogu, da zajedno uživate, da izađete kada je lepo vreme po prirodi, da slavite Boga, da uživate u zajedničkom ručku. Jednostavno subota je stvorena radi uživanja, dragi moji. To je ono, znači, što je posvećeno, blagosloveno. Tako kaže Božja reč, tako kaže Sveto pismo. Jedan kardinal je nudio, znači, ne znam koliko, $1000 ili 1000 eura, ako neko nađe u Bibliji da piše za subotu, odnosno za nedjelju da se drži. I onda ga pitaju, nema pa kako onda nedjelja? Pa kaže, mi, našom moćem i autoritetom, naša autoritet i moć je smenila subotu u nedjelju, mi smo napravili nedjelju. Priznaju, javno i glasno, ima video zapise za to. Ali Bog u svojoj reči kaže subota, dragi moji. Nažalost, pazite sada, i hrišćanstvo i islam otkazali su se od subote. Ovi drži petak, ovi drži nedjelju. Važno subotu da ne drži. To je satanski plan, to je satanska borba, to je satanski napad, to je znači laž satane. Ti drži petak, ti drži nedjelju, ti drži ponedjeljak. Subota je običan radni dan, ma uživaj, idi tamo, prodaj, radi, trči, zarađuj. Dragi moji, hoćemo li biti poslušni Bogu, vi koji prvi put možda slušate o suboti? Hoćemo li biti poslušni Bogu prema njegovoj 4. zapovjedi? Znači, ovo što smo sada čitali, to je 4. Božja zapovjed od 10 svetih zapovjedi, gdje Bog kaže, seti se. Sve zapovjedi počine, nemoj ovo, nemoj ono, nemoj tako, nemoj onako. Samo 4. zapovjed počine sa seti se da svetkuješ dan subotni, jer je Bog znao da će stvorena zaboraviti 4. zapovjed. Preljubu, krađu, lopovluk, ubistva i tako dalje. I možemo i ne možemo da zaboravimo, jer tu živimo, tu se vrti, to je sve sa nama. Ne možemo krasti jer ćemo ići u zatvor, ne možemo ovo, ne možemo ono, jer su zakoni i državni slični. Ali subota niko nas ne tjera, znači da je pamtimo. Subotom niko nas ne tjera da ne radimo, jednostavno subotom možemo raditi šta hoćemo i zato je podložna zaboravu i zaboravili smo je kao ljudi, kao čovječanstvo, kao stvorena Božja. Mi smo zaboravili subotu, dragi moji. Govorim u globali, govorim znači celom čovječanstvu. Dragi moji prijatelji, narode Božji, pogotovo vi koji prvi put slušate možda večeras ili sutra kad gledate snimak ili drugi dan, verujte Božoj reči Bibliji, verujte Svetom pismu. Verujte Svetom pismu, ne meni, ne biblijskim učiteljima, ne propovednicima, ne starešinima, ne sveštenicima,
не пастирима, верите светој рече, како писмо каже, соло скриптура, само писма. Само писма, драги мои, само писана Божја реч, верујте у Божја реч, што Божја реч каже, не што говори луѓе. Нигде не ćete наći у Библии да е субота укинута и да више не важи. Нигде не ćete наći у Библии да су 10 заповести укинути и да можете да крадете, да прелюбодействувате, да радимо што го хочемо. Нигде не ćemo to наći. Тоа су измислили луѓе. Поготово луѓе кои тврде да верују реч Божја, луѓе кои су старешини, свештеници, проповедници тако дале, тврде без да имају стида и страх од Господа, какви закон Божи, каква субота, тоа е еврејско, тоа е старото, за нас не важи, ми имамо нов завет, ми верујме у Господа Исуса Христа и готово. Па, драги мои, ако се сад вратимо назад, Габриел Раду, добродошо, брате Мика, ако се сад вратимо назад на први стих што смо вече разчитали, на први стихове, кој е био први кој е светкова суботу на овој планети? Прва Мојсија 2, од 2 до 3. Седми дан био е довршил Бог дело свое што го створи. Почину седми дан од свега дела својга што е створил. И сада пазите. И благослови Бог седми дан и прогласи го светим, jer е тај дан почину од свега дела својга што кој створи учинил. Кој е био први на овом свету што се одмарил, што е починул суботом? Сам створител Бог, Јахве Бог. Јел Бог био јевреин, израелец? Jer Bog bio stari zavет, novi zavет? Aha. Lažni učitelji, bojte se Boga. Osvestite se. Prijatelji moji, neću nikoga da sudem, neću nikoga da kritikujem. Govorim istinu iz Božje reči. Bog nije jevrin, Bog nije izraelac. Bog je stvoritelj. On lično se odmorio, znači, tog dana i on je blagoslovi naredio u 4. zapovesti da isto mi to činimo i počine sa rečima: Сети се да светкуеш дан суботни. Сети се да светкуеш дан суботни. Халелуја. Слажемо ли се со овом констатацијом или не, драги мои? Слажемо се, не слажемо се? Бог je to rekao i amin, nema više, može ovako i onako. Čitamo sada o zapovestima, to jest o suboti i naravno sve Bože zapovesti. Druga Mojsija 37:18 i Ezekija 20:12-20. Ko je pisao 10 zapovesti? Ja sam to puno puta govorio, ali ajde večeras da to ponovimo. Ko je znači pisao lično sa svojim prstom 10 zapovesti, od koje tu i 4. zapovest, znači zapoved o suboti. Druga Mojsija 37:18, така kaže. Kad Jahve svrši svoj razgovor sa Mojsijem na Sinajskom brdu, даде му 2 плоче сведочанства. Плоче камене, исписане, чиим прстом? Халелуја. Прстом Божим. Прстом Божим писане заповести Боже, драги мои. Дали ово писал Мојсија? Не. Дали ово писал неки човек? Не. Сам створител. Значи, толико важно е сматрал своих 10 заповести да е лично писал со своим прстом, драги мои. Оинато е и заповест со суботи, 4. заповест. И онда читамо Езекија 20 глава 12 и 20 стих. Значи, не од 12 до 20, него 12 плюс 20 стих. Значи, 2 пута се понавля у истој глави, исти стих. Клаудија Новаковиќ, добро дошла, благослов Божи. Светкујте моје суботи. Шта каже овде Јахве Бог, драги моје? Чие суботи? Израелски, еврејски? Светкујте моје суботи. Тоа су речи Бога Јахве. Значи, наш створител каже да светкуваме негове суботи. Значи, тоа су негове. Нека оне буду знак измеѓу мене и вас, како би се знало да сам ја, Јахве Бог ваш, халелуја. Желиш ли бити слуга Божи? Желиш ли бити син Божи, черка Божа? Желиш ли вечно служити Бога? Онда буди послушан да светкуеш суботу Божу. Светкујте моје суботе. Јер се оне знак, пазите, знак да смо праве слуги Божи. Знак да смо прави синови чери Божи. Не половично, не неколико посто. Да смо 100% негови. Не само израелци, ми ќе му касне видите, читати стихови. Сви, још у Стари Завет и други нации, не само израелци. Нажалост, драги мои, може да имате jedan utisak o Izraelcima kao narodu Božem da su bili sasvim verni, ako ničemu drugu subot. Oni nisu držali ni subotu kao što treba. Ono što sam ja analizirao, ispitivao, proučavao,
studirao u Bibliji, reći ću vam, znači, kako se jako držala subota kod Izraelca. Dok je bio Mojsije i Isus Navin živ, znači Mojsije, a Isus Navin ili Jošua, on ga je nasledio. Onda, kad su oni umrli, kad je umro Isus Navin i one starešine koji su bile sa njim, oni više nisu držali subote. Čitajte Bibliju. Pali su ne samo subotu, idolopoklonstvo, idolima služili, đavo. Zatim, vekovima prolazu vekove dok nije došao car Saul i prorok Samuil. Kad je počeo da radi Samuil i imali cara Saula, onda se uspostavila subota ponovo. Znači, za vreme Mojsija, za vreme Isusa Navina, cara Saula, zatim cara Davida i njegovog sina Solomona, držala se subota. Kao što treba i onda više ništa. I posle Solomona, te se držalo, te ne, ali više se nije držalo, više su bili idolopoklonci nego služitelji pravog Boga Jahveja. Dragi moji, sve je do Vavilonskog ropstva. Sve je do Vavilonskog ropstva. Kad su bili isterani u Vavilonsko ropstvo, kad je većinom Izraelca, pazite, oni su bili možda 10 ili 15 milijuna stanovnika, zajedno, znači, oba dva carstva, severno i južno carstvo, Samarija i Juda, oni su se bile podelili, sjećate se, na dva carstva, nisu više bili jedno carstvo nikad, posle Solomona. U to vreme su bili, znači, negdje oko 10 ili 15, pa možda i 20 milijuna stanovnika. Kad je došao Vavilon, kad su ih, znači, okupirali, napali, u izgnanstvo su otišli možda negdje oko 50, sad nisam računao sve, 40, ajde zakožemo 50.000 ljudi. I negdje oko 10-15 hiljada su ostali u Izraelu, oni najsiromašniji. Drugi milioni su sve pobili, Vavilonci, dragi moji. Sve su uništili. Ubili su sve Izraelce zato što su bili neposlušni, ne samo subota. Sve zapovjedi su polomili. I onda su išli 70 godina u Vavilonsko ropstvo i tu su došli pametu. I tu su došli pametu da držu zakon Bože kao što treba, da ne budu idolopoklonci i da drže, znači, i subotu kao zapovest Bože, 4. zapovest. Sada, čitamo o tome Ezekija, Nehemija. Ima puno stihova, ali dovoljno su ova dva dokaz da su oni skrvnanili ili prekršivali sabote Bože. Ezekija 20.13 kaže, skrvnavili su moje subote. Nehemija, sjećate se Nehemija, znači 10.37 kaže, nećemo kupovati, to je molitva, daju obećanje Bogu, nećemo više kupovati ni na subotni dan. Znači oni su kupovali i prodavali subotni dan, skrvnavili su subote. Vidite, dragi moji, Izraelci nisu bili verni u držanju Božjih zakona, u držanju Božjih zapovesti, u suboti pogotovo. Mi znamo, Izraelci subote, ma kakvi, oni su bili otpadnici, dragi moji, u to vreme. Sve dok ne šli u Vavilonsko ropstvo. Sada, ajde da se sjetimo, znači, šta je bilo kovčeg zaveta, sjećate se, u hramu Božji i kad je bio pod šatorom i kad su napravili hram. Kovčeg zaveta su bili unutra 3 stvari. Čitajte dobro u Bibliju. Prvo, broj 1, šta je bilo unutra? Ploče sa 10 zapovesti. Tu je bila mana, jedan deo mane, znači, što je ostalo, sjećate se, kad su se hranili u pustini. I tu je bio Aronov štap koji je procvetao kao dokaz da je Bog izabrao Aronovo pleme, Aronovu familiju da budu sveštenici. A van kovčega sve drugo je bilo. Zakoni, pravni zakoni, građanski zakoni, zdravstveni zakoni, obrano ceremonijalni zakoni, sve je pisao Mojsije, bili su van kovčega, a unutra u kovčeg, znači, ploče sa 10 zapovesti i mana i Aronov štap. I zato, dragi moji, sada čitamo Psalam 56, Psalam 56, znači Psalam 50, 6. stih. Nebesa objavljuju pravednost njegovu, on je Bog sudija, on je sudija, znači Jahve je sudija, Bog je sudija, dragi moji. Na osnovu čega će nam se suditi? Na osnovu prekršaja zakona Božega, na osnovu 10 zapovesti. Da, dragi moji, sva dela naša zavise da li su pravedna ili čista ili nepravedna u vezi zakona Božega, 10 zapovesti. Ok, rekao sam, većinom se čuva preljube, narod trudi se da ne vrše preljube, trudi se da ne kradu, trudi se da ne prevaru, da ne izmamu, da ne ubiju. Ali kad dođemo na 4. zapovest subote, niko ništa se ne trudi, svima je subota jedan običan radni dan, dok Sveto pismo kaže da je subota blagoslovna i sveta Gospodu, a kamoli nama.
Možda nisi znao do sada, možda nisi znao do ovog momenta. Ali sad, proveri dobro Sveto pismo. Studiraj, analiziraj Sveto pismo. Pa i ti koji si u islamu, analiziraj dobro Kuran. Vidjet ćeš da Bog kaže da je subota sveti dan. Da je subota dan koji je Bog stvorio da mi idemo da ga slavimo u njegov hram. Da taj dan slavimo, hvalimo, pevamo Bogu. Haleluja, amin. Subota je znak između nas i njega. Ali nažalost, dragi prijatelji, tokom vekova subota je bila zaboravljena. Tokom vekova subota je bila zaboravljena ne samo od Jevreja, od celog čovječanstva. I zato Bog u 2. Mojsijevi 20. glava 8. stih kaže seti se da svetkuješ dan subotni. Znači Bog nije uzeo da rekao seti se, znao je da će stvorena nego da zaborave 7. dan subotu. Svi misle danas da je 7. dan nedelja, a u stvari nedelja je prvi radni dan, a subota je 7. dan, dragi moji. Sestre Korni kaže, Nemija je bio taj koji ispostavio službu u hramu posle povratka iz Babilona. Tako je, sestro, halelujah. Prijatelji moji, narode Boži, od 6. veka pa sve do 19. veka, znači to je počelo negdje tamo 4. vek, ali od 6. veka ono 100% ko što treba, znači 1260 godina je trajala papska prevlast. Sećate se, onaj mračni srednji vek šta kažu. Nije malo, skoro 13 vekova, dragi moji. Trajala znači papska prevlast, vatikanska prevlast i oni su ugušili sećanje na šta? Na subotu. Oni su ugušili sećanje na 4. zapovest. Oni su ugušili sećanje na sve, dragi moji, u vezi sa Bogom. Ugušili su se, znači, znanje o Bogu. I šta su oni govorili, to je bilo amen. Ljudi više nisu imali pisano reč Božju, nego ono što su govorili sveštenici katolički. Samir Demirov, blagoslov Božji, dobrodošao. Sada, možda ćemo i se moja braća i sestara i prijatelji koji veruju da je ploča ravna zemlja malo nalutiti, ali moramo govoriti istinu, dragi moji. Ne smemo ugođivati ljudima, a Bogu protiviti se. Hajde da se sjetimo jednu stvar. Vatikan je učinio šta? Da zaboravom na uspomenu stvarena, znači na subotni dan, na subotu, na 4. zapovest, na uspomenu stvarena, ljudi veruju da je zemlja ravna ploča. Od tamo dolazi to verovanje, dragi moji. Ne znam kakvu istoriju ste učili vi koji imate od 50 godina nagore, kao ja, kakvu ste istoriju učili, kakvu ste geografiju učili po školama, kad smo dobro znali, znači da su nas u to vrijeme u Jugoslaviji učili da je Vatikanska crkva, to je katolička crkva, izmislila verovanje da je ploča ravna i da je držu tamo šta znam neki bikovi ili ne znam šta. Zatim šta su počeli ljudi da veruju, šta su učinili da veruju? Da je Bog stvorio sve kroz ulicu, znači da to stvaranje što piše u Bibliji o 6 dana, u stvari to su 6000 godina, svaki dan je trebao po 1000 godinu, a mi ćemo tek ući kao u 7. dan, odnosno u 1000-godišnji odmor, 1000-godišnje carstvo koje će biti na zemlji. To je veoma velika laž. I zatim da Bibliju mogu samo sveštenici imati, a običan narod ne, i samo sveštenici da je mogu tumačiti. Da li Boro dobrodošao, brate, blagoslov Bože. Ljudi moji, narode Boži, žalosno i strašno je šta su sad, pogotovo u 21. vek, mnogi hrišćani, pa čak i moja adventistička denominacija što smo, veruju da je zemlja ravna ploča, kao što je to tvrdio Vatikan. I zbog toga, u njihovo vreme, kad su imali tu prevlast, svaki jedan koji nije verovao oni što govori i tvrde da je zemlja ravna ploča, a ne neki balon ili lopta, globus, kao Isaac Newton, Johann Kepler, Galileo Galilei, Nikola Kopernik i mnogi drugi, ja sam sad zaboravio sve te naučnike i istraživači u to vreme, koji su otkrili, shvatili, proučavajući Božju reč. Pazite, ovi naučnici, ovi astronomi, ovi fizičari su sve bili ljudi vere, koji su verovali u Boga svim srcem i dušom i proučavali Bibliju. Većinom njih živi su spaljeni od strane Vatikana zato što su tvrdili da zemlja nije ravna nego je globus. Samo zato, dragi moji. Treba li ubiti nekoga što vjeruje da je zemlja globus? Prijatelji moji, to je strašno, to je užasno.
Izgorili su ih, živi spalili su ih, dragi moji. To je strašno. Užasno, dragi moji. Sve su ovi bili verni ljudi, ovi naučnici, i napredni, ali je smetalo Vatikanu. Sve što je napredno i zdravog rasuđivanja i prosuđivanja, to Vatikanu smeta i on ih likvidira. Dragi moji prijatelji, vi koji vjerujete, znači, koji vjerujete da je zemlja ravna ploča, koji vjerujete u te stvari, da li vjerujete Vatikanu ili Bogu? Pa teoriju o ravnoj ploči, da je zemlja ravna ploča, izmislili su Vatikanci. Čitajte, proučavajte, dragi moji. Zašto jednostavno vjerujete Vatikanu, dragi moji? Pogledajte sunce, globus, lopta, pogledajte mjesec, lopta, a zemlja ravna ploča, pa tu je izmislio Vatikan, pa ti vjeruješ Vatikanu, dragi moji. Nemojte, braćo moje, obratite se Bogu, ali to ne služi toliko važno za spasenje, braćo, po mojem mišljenju. Samo ne trebamo se gurati na strani Vatikana, ne? Zemlja nije u potpunosti okrugla, tako je, kao plosnata, tako je, sestro. Dragi prijatelji, sjetite se, kao što sam malo pre napomenuo, znači, u kovčegu Božem, znači, gdje se pojavio Bog iznad tog kovčega, bile su, znači, 10 zapovesti, mana i Aronov štap koji je procvjetao, i tu se Bog pojavljivao nad tim kovčegom da potvrdi svoj zakon, 10 zapovesti, da potvrdi, znači, svoje reči, i uvek se tu pojavljivao, ali narod Božji, kao nikada ranije, zaboravio je da ćemo na sudu, gdje je Bog sudija, biti suđeni na osnovu 10 zapovesti, na osnovu zakona Božeg, na osnovu moralnog zakona, dragi moji. Da li smo prekršivali prvu zapovest, ili 5. ili 4. ili 10. Jedno od njih, zakon, znači kazna za greh je smrt. Ali radosna vest, Dušan Farkas, dobrodošao, blagoslov Bože, brate. Ali slava čast Bogu da je milost Božja velika, jagnje Bože Isus Hristos je platio tu kaznu za smrt i mi imamo večni život na večnom sudu. Svaki jedan koji prihvaća Hrista, koji prihvaća jagnje Božje, krv njegovu na sebe, on je spašen zbog milosti. Pazite, znači mi kao adventisti ne tvrdimo da ćemo se mi spasiti držanjem zakona, nego mi spašeni smo i zato trudimo se da se držimo zakona Božeg. Ne da bi bili spašeni, nego zato što smo spašeni, haleluja, oblika i ljepse. Tako je, sestro Mirjana, Bog da te blagoslovi. Dragi moji, knjiga života. Da li ćemo se naći u knjizi života? Da li će naše imena ostati u knjizi života? Možda držiš prvu, drugu, petu, svih 10 zapovesti. Ali jako kaže, ko pogreši u jednu, kriv za sve, znači. I 4. možeš prihvatiti. Zašto da je odbaciš? Zato što neko ti govori da to ne važi. Ljudi moji, Biblija nigdje ne kaže da 4. zapovest više ne važi. Neka naša imena budu zapisani u knjizi života i subotu da držimo kao što je Božja volja. I sada čitamo Isaija 56, 2 do 7. Znači Isaija 56. glava od 2 do 7. Slušajte, evo sad ovo za neizraelce, znači za sve druge nacije, šta kaže Bog. Isaija 56 od 2 do 7. Blago sinu čovečem. Pazite, kad kaže sine čovečem, znači to se misli na celo čovečanstvo. Znači blago sinu čovečem što se toga pridržava, koji poštuje subotu, da je ne skrvni, koji ruke svoje čuva od svakoga zla dela. Neka sin tuđenčiv koji je priunuo, znači neka sin strančev, znači to su stranci koji nisu Izraelci, koji je priunuo uz Jahvu, ne govori jamačno čeme Jahve odvojiti od svoga naroda. Vidite, znači nemoj da misliš da ti nisi Izraelac, da ćeš biti odvojen. Ne. Nego kaže, ovako govori Jahve, sa uškopljenicima, znači stranci koji nisu Izraelci, koji održavaju subotu, koji izaberu što je meni drago. Pazite, znači subota je draga Bogu, dragi moji. I ostanu postojeno u savezu mom. Podići ću u kuću svojoj i među svojim zidovima spomenik, da ću im večno ime. Vidite li, dragi moji, svi oni koji nisu Izraelci, Bog će im dati šta? Večno ime, dragi moji, koji neće biti iskorenjeni. Sinove tuđenske, znači stranci, koji nisu Izraelci, koji pristadeš uz Jahvu, da mi služe i da ljube ime Jahvino i da mu budu službenici. Pazite ponovo, koji poštuju subotu i ne oskrnuju je. Njih ću na svoju goru dovesti i razveseliti ih u domu mom, jer će se moj dom zvati dom molitve za sve narode. Slušate li, dragi moji,
Nije ovo jevrijska ustanova, dragi moji. Još u Stari Zavet je bilo ustanova, subota je bilo ustanova za sve narode, jer se njegov dom još u to vreme zvao dom molitve za sve narode, dragi moji. Prijatelji moji, narodi moji. Čitamo sada za budućnost, Isaija 66. glava, 22. stih. Jer kao što će novo nebesa i zemlja nova, koja ću stvoriti, vi znate znači da će Bog posle kraja sveta stvoriti na novu zemlju, renovirati je, kaže Jahve, od mlađaka do mlađaka, pazite sada, znači od praznika do praznika, bit će tamo praznika Božih, ali bit će tu još jedan veliki praznik, koji ovdje još treba da se drži. Od subote do subote dolazit će svi ljudi da se poklone pred licem mojim, govori Jahve, haleluja, dragi moji, na novoj zemlji, kad će Bog stvoriti novu zemlju, novo nebesa, od subote do subote dolazit ćemo, šta? Da se poklonimo Jahvi. Vidite li, dragi moji, znači i u budućnosti, i u raju na zemlji, i u raju na nebesima, gdje god budemo bili, gdje god budemo živjeli, održavat će se, znači, subotni ciklus, odnosno subotni dan. Ali neko nam nalazi u Kološanima 2:16 do 17, evo ga Novi Zavet, gdje kaže da vas niko dakle ne osuđuje za jelo, za piće ili za kakav praznik, ili za mladinu, ili za subote, što je senka od onoga što će doći, a telo je Hristovo. I sad, onaj ko ne poznaje dobro Bibliju, ko ne poznaje celu Bibliju i Stari Novi Zavet, pomislit će, aha, vidi, ovdje piše, znači možemo da radimo, možemo da prodajemo, da kupujemo subotu, znači niko nas ne smije osuđivati. Dragi moji, na prvi pogled, ako ne znaš reč Božja, koji je nisi studirao ko što treba, koji ne znaš celu, da imaš uvod u celu Bibliju, onda ti nemaš pojma o Bibliji, dragi moji, lažno učiš ljudi. Ajde sada vidimo o čemu ovdje govori apostol Pavle, o čemu govori sam Bog preko apostola Pavle za ove praznike, subote i tako dalje. Da okrenem kameru da možemo čitati i gledati slike koje sam izabrao. Znači, čitamo Dela apostolska 15. glava 1. stih. Dela apostolska 15. glava 1. stih. U to neki siđiše iz Judeji i počeše učiti braću. Ako se ne obrežete po običaju Mojsijevu, ne možete se spasiti. Šta se događa ovdje, dragi moji? Apostoli i prvi Hristovi učenici bili su 120, pa su postali 3000, pa 5000, pa 10.000. Prošli su 5 godina od Isusovog vaznesuća, znači vazneo se gore na nebesama, 10 godina, 20 godina, 30 godina. Oni su i dalje držali Mojsijeve zakone, to jest obredne ceremonijalne zakone. Obrežavanje, ono posvećeno šišenje, žrtve, prinošivanje, prinosivali su žrtve. Još uvijek su držali te praznike, znači imali su 5 praznika godišnjih. Držali su se i dalje, znači, onoga što je bila senka Hrista Isusa. Prinošivanje žrtva šta je bilo? Da li se sećate? Ukazivalo je, znači, na mesu, da će jagnje Bože doći da se zakla za nas. I Hristova žrtva na krstu, to se ispunilo i više. Ako to radiš, ti huliš na žrtvu Hristu. Nisu imali to saznanje. Pazite, koliko su bili jako ispunjeni Duhom Svetim, koliko velika čuda su učinili apostoli, čak vaskrsavali mrtve, oni nisu imali još uvijek pojma o tome da je ceremonijalni obredni zakon završio sa svim tim praznicima, mladine, praznici i tako dalje, jelo, piće i sve to. I zato čitamo dalje, ponovo, Dela apostolska, znači sve se ovo čita, se nađe u delima apostolskim. Dela apostolska 15. glava 4. stih. Kada pak stigoše u Jerusalim, primi ih crkv, znači ovo su apostol Pavle i Sile i drugi koji su imali problemi sa tim obrezanjem, apostoli starešine i isprovedeše im sve što je Bog učinio po njima. Onda ustanu neki od onih što su iz farisejske sledbe, znači oni su bili oni koji obraćeni fariseji koji su prihvatili Hrista, oni su se najviše držali, znači, ceremonije i obreda i reknu, treba ih obrezati i zapovedati im da obslužuju zakon Mojsije. Vidite, i dalje su se, znači, držali ceremonijalnog i obrednog zakona. Zatim čitamo Dela apostolska 21. glava od 20. do 26. stih. Pošto su ga oni poslušali, čekajte da vam namestim dobro, pošto su ga oni poslušali, dadoše slavu Bogu, pa mu rekoše. Znači, ovo je s apostolom Pavlom. Vidite šta su radili sami apostoli i starešini.
Šta su radili Pavlu da ide u zatvor nebrojne godine? Vidiš, brate Pavлене, desetici su tisuća židova poverovali i svi su revnitelji zakona. Pazite, revno su se držali dalje tog ceremonijalnog ili obrednog zakona. Obrežavanje, prinosvanje žrtve, razna jela, piće, ovo možeš, ono možeš. Ovdje su pitanje obredno subotu, odnosno ceremonijalni zakon, tako je, sestro. A od tebi im je dojavljeno, znači, da sve židove koje su među poganima upućuješ na otpad od Mojsija, učeći ih da ne obrezuje djeci i da ne žive po običajima. Slušajte, znači nije reč u suboti, uopšte se ne govori u suboti. Učini što ti kažemo. U nas su 4 čovjeka koji imaju zavet, vidite, znači držali su se obrednih zakona. Njih uzmi, s njima se zajedno posveti, plati za njih da se šišaju, pa će svi spoznati da nema ništa onoga što im je tebi dojavljeno, nego da se ti na pravom putu i da obslužiš zakon. Ovo je dvolično, dragi moji. Držali su se Hrista, a još su se držali starih, znači, zakona koji su prestali Hristovom žrtvom. Na to Pavle mora da ih posluša, jer on je bio najmlađi apostol, uzeo one ljude, zajedno se sa njima posveti, uđe u hram, proglasi svršetak dana posvećenja, nakon kojih će za svakog od njih prinijeti prinosu, odnosno žrtvu. Prinomasti žrtva, a žrtva je otišla. Žrtva je bila Hristos, a oni još dalje žrtvuju. Vidite li o čemu se govori u Kološanima, znači poslanica 2. glava 16. i 17. stih? Nema reči o suboti, to su, znači, kao što je Cecil napisala, obredne subote, to je godišnje subote. Ajde da čitamo samo još ovaj stih, pa ćemo ići o suboti. Znači, Dela apostolska 24:18, čitamo. Dok sam ih prinosio, nađoše me obredno čistu hramu. Znači, vidite, apostol Pavle objašnjava kako šta se desilo kad su ga uhapsili u hramu. Kaže, ja sam bio obredno čist, vidite, obredno čist, vidite. Obred, znači, obredni zakoni, dragi moji, su ukinuti. I godišnje subote nisu ukinuti, nego ispunjene. I sada čitajte ovo, Dela apostolska 11:1, i to moramo čitati o apostolu Petaru, sećate se, kada je otišao kao neobrezanima, ka poganima. Slušajte šta ga sudu. A čuli su apostoli i braća što su bili u Judeji da su neznabošće primili reč Božju. I kad uzađe Petar u Jerusalim, prigovoriše mu oni iz obrezajna i rekoše, zašto si ušao kao ljudima neobrezanim i jeosanima? Ona su ga osudili, vidite. Znači, moraš biti obrezan, pa biti Hristov učenik. Tako su oni mislili, dragi moji. Sada da objasnimo i o subotu. Znači, postojali su, kao što i sestra Cecil napisala, godišnje subote. Ne znam da li se dobro gleda na ekran. Godišnje subote sam napisao. Čitamo u tome, nekoliko stihova ćemo čitati, ne moramo mnogo. 3. Mojsijeva 16. glava 29. do 31. stih. Zapišite se ili obilježite ove stihove u vašoj Bibliji, bit će vam potrebno za ovakve rasprave ili kad treba neka tema da izradite. Zoki, dobrodošao, blagoslov Božji. Čitamo, znači, 3. Mojsijeva. Slušajte što kaže Bog, ovaj zakon neka za vas trajno vredi. 7. mjesec, 10. dan toga mjeseca, postite i sada pazite, ne objavljajte nikakva posla, isto kao u subotu, ni domorodac, ni stranac koji je među vama, jer toga dana nad vama se ime izvršiti obred pomirenja, da se očistite od svih svojih greha, te pred Jahvom budete čisti. I slušajte što kaže na kraj. Neka je to za vas subotni počinak. Znači, takvi praznici bili su 5 puta godišnje. U svaki praznik po 1 ili 2 dana su bili kao subota. Nema veze, ta subota padne možda u utorak, možda u nedjelju, možda u sredu, ali to je bilo godišnja subota, dragi moji. Čitajte dobro Božju riječ. Ajde čitamo dalje. Čitamo dalje. Slušajte, 3. Mojsija 23:4-8. A ovo su praznici Jahveni, sveti zborovi, koje imate proglasiti u njihovo određeno vreme. Pazite sada drugi praznik. 1. mjesec, 14. dan, u suton jest Paska, u čas Jahvi. 15. dana toga mjeseca jest blagdan beskvasnih kruhova u čas Jahvi. 7 dana jedite beskvasan kruh. Slušajte pažljivo sada. Prvi dan neka vam bude sveti zbor, nikakvi težički poslovi nemojte da radite. Vidite, isto kao za subot. To je bilo isto godišnja subot. 7 dana prinesite paljenu žrtvu u čas Jahvi, a 7. dana neka opet bude sveti zbor i pazite, nikakvi težički poslovi da ne radite.
Znači, dva dana su bili neradni u tim 7 dana. Da li će pasti ponedjeljak, da li utorak, to je bilo subota za njih, odnosno godišnje subote. Izvan, znači, ne ona sedmična subota. Sada, čitamo, znači, sada 3. knjiga Mojsijeva, zaboravio sam da stavim stih, ok. Govori Izraelcima i reci, 7. mjeseca, 1. dana u mjesecu, neka vam je potpun odmor, proglašen glasom trubem, sveti zbor. Vidite, 7. znači kao 1. juli, sve dan, znači potpun odmor, znači godišnja subota. Nikakva teška posla ne radite. 10. dan tog 7. mjeseca pada dan pomirenja. I sada ponovno, znači taj dan pomirenja, obred pomirenja ga naziva, to su blagdani Jahveni koji imate zazvati. Povrh Jahvenih subota, povrh vlastitih prinosa, znači pored Jahvenih subota, pored onih prinosa, pored ovih zajednih i drugih stvari, znači ovo su za vas godišnje subote. Dragi moji prijatelji, vidite li o kojoj suboti govori znači reč Božja u Kološanima 2, 16 i 17 o godišnjim subotima, o obrednim ceremonijalnim praznicima. A da je to tako, imamo garanciju u Novom Zavetu da je subota svet blagosloven dan. Čitamo Jevrima 4.9, zavisi koji kakav prevod, ali uglavnom je kao ovaj prevod ovdje. Jevrima 4. glava 9. stih kaže, danas ako slušate glas nebogov, nemojte da vam srce otvrne, a to je šta? 9. stih znači, dakle, Božem narodu ostaje subotni počinak. Božem narodu ostaje subotni počinak, znak između nas i Jahve Boga, znak između nas i Isusa Hrista, da mi sledimo njegovu reč, a ne lažljive učitelje, ne oni koji samo poznaje stihove. Mi moramo poznavati celu Božju reč, dragi moji, imate saznanje cele Božje reči. Zato studirajte, proučavajte Božju reč, da znate da postoje godišnje subote, da postoji praznici koji su završili sa Hristom žrtvom, a ne sedmični ciklus, sedmična subota koji je Bog Jahve blagoslovi i posvetio. Što je Bog blagoslovi i posvetio, to nikad neće biti ukinuti. Bog se ne menja, dragi moji, i Bog ne menja svoje zakone, Bog ne menja 4. zapovijed zbog tebe, zbog mene. Mi moramo biti poslušni Bogu kako On kaže, a ne kako mi mislimo. Mi moramo graditi spasenje naše silom Duha Svetoga kako On kaže u reči svojoj, a ne kako mi mislimo i želimo i kako nam je dobro. I zato, Oče naš koji si na nebesima, slava ti za otkriće subotnog dana. Slava ti za subotu što si dao u zakonu svom kao 4. zapovijed. Blagoslovi nas Bože, ne da budemo Jevreji i Izraelci, nego da budemo tvoji ljudi, tvoje sluge, kao što je bio Avram, kao što je bio Mojsije, kao što je bio Danilo, Josif i mnogi drugi, Gospode, kao što je bio Pavle. Zapali u nama vatre, plamen tvoga Duha Svetoga, da te sledimo tebe i tvoju reč, kako nam kažeš da živimo i verujemo, a ne kako mi mislimo i želimo, Gospode. Posveti nas i blagoslovi nas da budemo tvoji večni u Isusu Hristu. Bože naš, slava ti, hvala ti čas za tvoju milost. Haleluja. Slava ti, Bože naš. Amin. Amin. Osana tebi. Amin. Narode Bože, nadam se da smo uživali u večerašnjem proučavanju, studiranju Božje reči, slavljenje, hvale na Boga. Mnogi će možda sada reći, pa ja radim subotom, ja imam ovo, ja imam ono, ne mogu da držim sobotu, subota je, znači, stvarno je teško, da. Stvarno je teško da sad čovjek počne držati subotu, a radi državni posao, radi po firmi, ne znam šta, radi po ugovorom, jedva se bori za hleb, jedva se bori za ostanak. I sad još subota, pa dragi moji, Filipljanima 5.13, šta kaže? Filipljanima 5.13, sve mogu Isusu Hristu koji mi silu daje. Bog će nas blagosloviti da držimo njegovu subotu, njegovu nejevrijsku, ne našu, Božju subotu, silom njegova duhom, njegovi anđeli će nam pomoći da imamo posla. Nemojmo se briniti, imamo povjerenje, jer kao što smo čitali na početku, šta je uradio Bog? I blagoslovi Bog 7. dan i proglasi ga svetim. Blagoslovi Bog 7. dan i proglasi ga svetim, jer taj dan počinio svega dela svega što je činio. Haleluja, amin. Bog da nas sve blagoslovi, braćo i sestri, prijatelji, Bog sa nama, amin, amin. Bogu slava, haleluja, amin.
Ne mogu da prekinem, ne znam šta se dešava. Nešto je blokirao. Ok, prekinut ću ga tako.